urukundo kwawe runtera imbaraga rukasimbagiza jewe ndirimba haleluya fasha gukunda abandi Kristo nk'uko wankunze bose bakumenye ko ari wewe mugenga kuri uyu munsi jewe nkiri muzima suko ndi ntungane ahubwo mfitiye umugambi ni wewe mugenga wanje Yesu wandindiye ubuzima nzokwama ngusingiza ni wewe mugenga wanje Yesu wandindiye ubuzima nzahora ngusingiza ubu ni wa mwanya mwiza wo kuduga ku musozi w'amasengesho umusozi wo gusengerako umusozi wo guhimbariza kw'Imana kandi uyu mwanya mwiza turasabye ngo Imana yumve ibone yongere igaragaze ububasha bwayo mu buzima bwa twebwe abasabye bayo Bibiliya iravuga ngo uhamwa akwiye gutabaza Imana uruhamo urimo sindaruzi sindanagwitwararitse cyane ariko rwaba uruhamo rukomoka ku ndyarya mugendana rwaba uruhamo rukomoka ku bupfubyi bwawe rwaba uruhamo rukomoka ku bupfakazi cyangwa ubupfakare bwawe rwaba uruhamo rukomoka ku bukene bwawe rwaba uruhamo rukomoka ku kutamenya kwawe rwaba uruhamo rukomoka ku mateka yawe rwaba uruhamo rukomoka ku bisuzuguro wahuye nabyo rwaba uruhamo rukomoka ku bakurenganya n'abakuryaryanya uyu mwanya ukubera umwanya mwiza wo kwitura Imana ndabizi neza ko nkuko Zaburi ya 53:3 avuga ngo Imana aho yicaye mu ijuru yarunamye yitegereza bene Adamu natwe aho ibyagiye mu birimba byayo byeranda iriko iratwihweza iyo yunamye ngo bitegereze iri kwiraba ko hariho n'umwe yoba azi ubwenge akazamura umutima wo kurondera Imana dusize ibyo twariko turakora turetse kumva bwinshi twashobora kumva kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana tubone gutabagwa mu ruhamo rwose turimo naho uri kurahamwa n'amadeni wafashe kubera kutamenya ugahamwa n'ibyo ubona witayemo utabona akamaro kabyo uyu ni umwanya mwiza uyu ni umwanya mwiza wo kubwira Imana yawe akari ku mutima wo kubwira Imana yawe akaraje amaguru y'umutima wawe bya birenge twebwe abisi tutabona wa mutima uguma wiruka umunyotegwa kurondera ingene wo kwigobyo ingene wo tabagwa ingene wo kwikura muri ibyo byago akana karyo keza ko kubisokorera mu mutima wawe mu bwenge bwawe cyangwa ukabyatura umve neza ko kuri uyu munsi ugira kane muri abisi 21 y'amasengesho ni umunsi Imana igutegurira ubuhigwe budasanzwe ariko kandi kashingira ku kwisobanukirwa kwawe turi imbere yawe Mana turi imbere yawe
utugenze uko ushaka. Turi imbere yawe, turi abana bawe, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe tukwambaza gutugenze uko ushaka. Turi imbere yawe dusabye ikigongwe, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe tubabarire utugenze uko ushaka. Turi imbere yawe turi abanyabyaha, turi imbere yawe mbyeyi, turi imbere yawe tubore utugenze uko ushaka. Turi imbere yawe dushaka urukundo, turi imbere yawe Yesu, turi imbere yawe ukundwa kazi utugenze uko ushaka. Turi imbere yawe dusabye imigisha, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe mbyeyi yacu tugeze uko ushaka. Turi imbere yawe Mukama, turi imbere yawe ntudutege amatwi ubwoko bwawe. Mukama, turi imbere yawe dutera iteka wumve gusenga kwacu. Mukama, turi imbere yawe ntiwihishe kuko turiko turakuninaza twongera tugutakambira. Mukama, nutwitwararike wongere utwishure muri ibi byose wumva ko biruhishe amarangamutima yacu bikababaza imibiri yacu. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, we uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Amarangamutima yacu ariko arayebayeba, amarangamutima yacu ariko arabundabunda, amarangamutima yacu ariko arayerera, imitima yacu iriko iriganyira. Turishwe n'intuntu kubera ubuzima tubayemo, turishwe n'intuntu kubera induru y'umwasi n'umukandamizo uwo mubisha. Induru y'umwasi n'umukandamizo uwo mubisha. Hari imisozi imbere yanje imbuza kubona Imana, hari inkuta imbere yanje zimeze nk'iz'i Yeriko. Sinshobora kubwanje Mana kurengana iyi misozi, shikiriza amasezerano nkomere mu nyonga zawe. Nzi ko ari wewe ntsinzi yanje, wamungwanira intambara. Nta bubasha umwasi afiseko kuko waramunesheje. Sinshobora kubwanje Yesu kurengana imisozi, shikiriza amasezerano nkomere mu nyonga zawe. Sinshobora kubwanje Yesu kurengana y'amaganya, shikiriza amasezerano
nkomere mu bwami bwawe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, ntungize kubw'izina ryawe mwami Imana, ntungize kubw'impuhwe n'imbabazi byawe, ungize kubw'urukundo rw'umubyeyi akunda umwana, numburanire kubw'ububasha bwawe, numburanire kubw'ubushobozi bwawe, numburanire kubw'imbabazi zawe. Numburanire kuko uri Imana irenganura abarenganijwe. Turiko turinjira mu izamu rya saa 9, turi hagati ya saa 6 na saa 9. Iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu cya saa 8. Mukamana icirukana imyuka mibi yose iteje igisuzugura ubuzima bwacu. Mukamana icirukana inyatsi z'ubwoko bwose. Mukamana icirukana indoto zatubujije amahoro, duha izindi ndoto zidutera akanyamuneza. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, wowe rutare ku buzima bwacu. Dawa twese byagiye mu ijuru, izina ryawe ni Yehova Adonai. Bishake wumvirize igisabisho kivuye mu mutima wanjye, bishake wumvirize igisabisho cy'abagwayi bakize indwara zitandukanye, bishake wumvirize igisabisho cy'abaruhishijwe n'ubushomeri ubaho ubuzi kuko urabufishe. Bishake wumvirize igisabisho cy'abakene ubatungishe kuko urafise ubutunzi. Bishake wumve igisabisho cy'abatarabyara ubaha urubyaro papa. Bishake wumve igisabisho cy'abatararonka amahoro mu mutima Kristo yaramutse mu mitima yabo. Tega ugutwi amajambo ariko arava mu kanwa ka twebwe abasabyi bawe. Nutega ugutwi amajambo merana kuko akomoka mu mutima unyotewe Imana, akomoka mu mutima ushaka Imana, akomoka mu mutima wifuza Imana. Tugirire neza, tugirire neza udutandukanye n'abiyorobetsi kuko n'undi musozi uhanganye natwe. Tugirire neza udutandukanye n'abatakaje inshingano, tugirire neza udutandukanye n'abarokesha ibibondo byabo, tugirire neza udutandukanye n'abanyabwibone bagomba kwigarurira isi. Tugirire neza, ni wowe uri Imana mutabazi wacu. Ariko n'ibizoza byose ntakizodutanya, kuko Imana yadukunze bitagira urugero, niyo yageza itanga Yesu Kristo ngo adukize, kuko namenye kw'inkunda zajya niyongeraho n'ibungiro. Ninegwa nkagwa mu cyaha nzotabaza Imana, koko nzikubita imbere yayo ntayizombabarira, isubize mu nzira kandi ndose agakiza. Kubwo namenye kw'inkunda nzaja niyongeraho n'ibungiro.
abashakashaka Imana twese dukomeze iyo nzira, kuko yiyereka abayikunda n'umutima ukunda, imara agahinda kuba yikomeraho, kubwo namenye ko inkunda nzaja niyungiraho n'ibungiro. Niba uhoraho ari amahoro yawe, nimba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watanguye, ntucike intege, wahisemo neza nshuti, Yesu Kristo turi kumwe. Mukama ni wowe uri umutabazi wacu, ni wowe uri kumwe n'abadukunda bakadushigikira. Inaba abansi batugirira, inaba abarozi batugirira, inaba abanyabwibone batugirira, inaba abicanyi batugirira, inaba abasambanyi batugirira, inabi abatanga ishano batugirira, inaba abapfumu batugirira, inaba ababeshi batugirira, inaba abiyorotsi batugirira, inaba abanyabyaha batugirira, ni wowe wenyine ushobora kuyidukurako ukayisubiza kuri bene yo. Ibyo byose bikomoka mu kuri kwawe, nuraba icyo babereye aba ari cyo bakorera. Mukama Yesu Kristo, dutwikiriza ububasha bwawe, imbaraga zawe, imbabazi zawe, ubwenge bwawe, urukundo rwawe, impuhwe zawe bitubeho. Nuturose ibyo turiko turagusaba uduha amagara meza, turose ibyo turiko turagusaba uduha umugisha. Turakwemereye ko tuzokwama turiko turagushikanira imbagwa bimwe bivuye ku mutima. Turakwemereye ko tuzona inazi izina ryawe ryera Mukama, kuko ari ryo ryiza. Urakoze ko wemeye gukiza imitima yacu n'amarangamutima yacu. Urakoze ko wemeye kudukura kw'amaganya y'ubwoko bwose. Urakoze ko wemeye kudukura kw'abasi b'ubwoko bwose. Urakoze kuduha amababa yo kuguruka tukagira ahera ndahera. Mukama turagushimiye cyane, Mukama turagukengurukiye rwose, Mukama turakuninaje cyane, Mukama urakoze ko wemeye ko mu bwisho bwawe ariho tugira ubuturo bw'ubuzima bwacu. Urakoze ko wemeye kuturira imyenda, urakoze ko wemeye kutugirira neza, urakoze ko wemeye kudutabara, urakoze ko wemeye kutubohora, urakoze ko wemeye kudutera iteka, urakoze ko wemeye kuduteturura, urakoze ko wemeye kuduha umugisha, urakoze ko wemeye kuduha umugwiza, urakoze ko wemeye kuduha umunezero, urakoze ko wemeye kuduha ibyishimo, urakoze ko wemeye kudukura kw'ibisuzuguriro, urakoze kutubereye umuhoza, urakoze kutubereye umutabazi, urakoze kutubereye isoko ry'ibyiza byose dukeneye. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, reka dusengera abantu bari mu bitaro bitandukanye, reka dusengera abantu bakitswe n'amagara, reka dusengera abantu bagwaye indwara z'imyuka mibi, reka dusengera abantu bagwaye indwara z'amayobera, reka dusengera abantu bafise ibihute bididima mu mutima, imisonga iratungana ntibamenye ikivuye ko kumara agahinda kiyibatse.
kama Yesu Kristo na namwe wagendagendeye ngo usiga abantu bari indembe n'ibyakunze. Yesu ugaragaze ko ari muzima kuri uyu mwanya mwiza twari kumwe nawe. Twinjire mu irembo ry'ubwami kuko tuzi ko waduteze amaboko ngo twakire kandi turuhurire. Yesu nutugire neza abana bawe. Yesu nutugire neza ubwoko bwawe. Yesu nuduhembure kandi turagushimiye, turagukengurukiye, turakuninahaje, turagutakambiye ngo iri sengesho rikomeze gukorera mu mitima yacu, iri sengesho rikomeze gukorera mu buzima bwacu, iri sengesho rikomeze kwirura imitima, iri sengesho rikomeze gukiza abagwayi, iri sengesho rikomeze kubohora ababoshye, iri sengesho rikomeze gutyorora abatyoye, iri sengesho rikomeze kurandurana n'imisi bitega n'ababitetse, iri sengesho rikomeze kwirukana inzoka n'icagwatsi mu buzima bwacu, iri sengesho rikomeze kwirukana ibitero byose n'ibitego by'abarozi. Iri sengesho turagushimiye ko rigiye kwa miryango. Iri sengesho rikomeze kutwuzuza na mutima mweranda. Iri sengesho rikomeze kuduhuza n'umugambi w'Imana mu buzima bwacu kuko ni utigera uyoba. Ndaciye ko turabanya amasezerano, ndaciye ko turabo kubohoka, ndaciye ko turabo kurekurwa tukava mu ibohero, ndaciye ko turabo kurekurwa tukava mu ibohero, ndaciye ko turabo kurekurwa tukava mu ibohero, ndaciye ko turabana b'Imana, ndaciye ko turabanyentsinzi, ndaciye ko turabana bamushobora byose, ndaciye ko turabana banyene ijuru n'isi, ndaciye ko turabana banyene ibitangaza, ndaciye ko turabana bonyene ubuhungiro, ndaciye ko ataco tuzobura. Maraso ya Kristo aradutwikiriye, imbabazi z'Imana ziri kumwe natwe, urukundo rw'Imana ruri kumwe natwe. Imana yaduteze amatwi, Imana yumvise gusenga kwacu, Imana yabonye hatungera imisonga, Imana yabonye hatungera agahinda, Imana yabonye yishije ubugumba, Imana yabonye yishije icangiro, Imana yabonye ahari isoko ry'amadeni tugendana, Imana yabonye inzara tugendana, yabonye ubukene tugendana, yabonye igisuzuguro cyo guhana intekera ku mutwe. Imana igiye kudukura igisuzuguro, Imana igiye kudutandukanya n'agahata n'agahinda, Imana igiye kudutandukanya n'imyuka y'abarozi, Imana igiye kutwubaka twubake kitwubakire tuzubake zigume, Imana igiye kuduha umugisha mu biganza, Imana igiye kuduha ubudahangarwa mu ruhanga rwacu, Imana igiye kuduha icubahiro mu buzima bwacu. Tuyishime, tuyisenge, tuyisezanire ko niduha tuzoyishikanira ikarushirizaho kwerekana ubudahangarwa bwayo muri twebwe. Amen, amen, amen. Haleluya. Mana urakoze, Mana ndagushimiye, Mana urakoze, Mana ndagukengurukiye, Mana urakoze, Mana ndagushimiye, Mana ndakuninaje. Ni wowe Rahayiroi, ni wowe Adonai, ni wowe Elijibo, ni wowe Tsikidamu, ni wowe Rohi, ni wowe Yire, ni wowe uri Imana mushobora byose, uri itanguriro n'iherezo, nukomeza uduhezagira ubwoko bwawe. Amen.